Because this is his concern. Am I right or not? This is your concern. That is my Sangaire nkakasa nti eno ni birthday sonse. You're so beautiful and hallelujah. We love you so much. We love you so much. We love you so much. Happy birthday, Papa. Oh, Mama, Basebo ne banyabo Busoga ngetwalibwa Kyabazinga Gavana Pokuna ekuze mu myaka 10 tuiziza Busoga awalala ndikwenda okwebaza abalata bange okuva ekaliro banange mwebale kuiza Busoga mwebale ino mekatiyo nandibale katukiro wangeri ki nga timalayo masaza aye mutincha kalolo chakalwalo boine banange mwebale. Thank you and thank you very much. Now community sports Baba Kyabazinga webale kuikiriza Busoga okuba ni tiimu eyayo nga yaki yabasoga era omulimu gwange olwaleero gwakweta ngandulira Busoga abajja okukulira tiimu eno eya Busoga in the interim nga muto wange wakobye yabanduire aitinika lata kantwala omukisa gwo okwandulira tiimu yo eya Busoga United. Busoga United okuva n'olwaleero tiimu yaki ya Busoga logo ya Busoga United MP yakagere kusigini kyani ya Baba Kyabazinga ndikwenda mwetegereza sigini kye zenguli yali yange ngulira signing era ku Centre da Uganda ITR aho wene ndikwenda okwebaza multi choice sebo muganda wange Muhammad mwebale kutuwe milioni 10 ndo watuweereza bana oyo Busoga wa Bugembo buli mpira lekuva ku multi choice mutegere mwana yemu wa Bugembe na aliba ku bakolo ishati onagirete
n'irogo ngiwaireyo ekibi tusobola kutundira wali kyabazinga aye wevaayo asobola baba webale ino webalire irala era nacha omuleranga irala ezalo banange DJ Drogba ya masukuru genda atuba masukuru amalwaniro kale kyomwa abana kibasobole okutambula bane tonga bikalyawo nate unaina okuwona nti empiira gyakutoni ija kumabusoga osomya amaina g'abantu abazanyi b'obusoga there's no reason why they should not bring the football to Busoga. I also kind of over knowledge in December into the kind of stadium. So it was very Baba, we don't want to say. Bikwata kwakongera ku nsonga katulayogereku twalinaye byakwakyaga ekagumba ate n'abantu bange bekikinira so natuma presidency commissioner nti mukole potolo obwana omuntu okunakali bwe munakola potolo eyo toza n'abasale bazafananya ensonga sinotejoka batayo ebirowoozo okuma abaana n'okubona ebirikolebwa so kansubire nti update nti batandika okusafiringa banatera ku nsonga eyo abaana obugudo but I think we should engage the parents era baba wekwebaliza n'okwesuusa okufuna wa unique ambassador ku nsonga yene nsubira nti erowoozo bwe nayogera ensonga edakutambula bulungi so when I conduct digestion, on a Raisanu to celebrate the Jubilee, celebrating birthday of Baba. When it's a matter, you have to come just from Kaga, how it operates, how it's done. Baba is no chance to that. Now can't you walk Baba is abantu Lulekulira empindodo baba nkoba nti olimu funvuwa baba ese bantu funvuwa kalera baana ikungania akungane n'ababise baba ese bantu funvuwa okongotere ku ikono ly'abadada abo baba ese bantu tewasima n'otulaga maama ine bantu kalera baana omwaza amere ow'engozi enene maama atasama obumu baba funvuwa ese bantu baba olibigirwanga dda olitusuira mu kifuba Baba ese bantu olindi lyampiti ezaliryanga okukalanga baba ese bantu funvu olisisanasana tikinaabwanteze baba ese bantu olikigere kyandofu funvuwa baba ese bantu baba funvuwa olingira ejja mwifumbiro baba tewa birungi funvuwa baba ese bantu baba olusaga lwa kigogo twalusiba ku kyesuubo baba funvuwa ese bantu baba olimuti gwa Nowa ezirabulina baba oli mukonzikonzi funvuwa baba ese bantu oli kisegese ekitali bwa nsolo funvuwa baba funvuwa ebyanda n'ebyanda baba ese bantu oyakweridangamu asooka kumala obasoga baba ese bantu funvuwa baba ese bantu funvuwa baba ninze ekikanyavu kyo abeere bakyeta kinawolofu baba ekyalo nkakinoonya funvuwa ebyanda n'ebyanda Attending Minister of General Duties, Government ya Wagati, Atukiro wa Busoga, n'abamyuka bo, abalangira, ab'ensikirano, members aba Parliament, tulina olwaleero, abazaire baife, abalangira ab'ensikirano abali wano olwaleero ate bantu bakulu bakwotaire abalangira n'abambedda all protocol observed ne banyabo
kantwala omukisa guno okubaaniriza mu lubiri lwaife wano eigenge mwebale kwida mwebalire irala ate ngezira kindi kibaleese okutoolako okucelebratinga niife ne Busoga yona birthday ey'emyaka 36 mwebale nnyo. Kano kabonero akalaga obwegayisi kubanga lunaku olwaleero Busoga yona eri wano era mu bitebe by'endawulo mubakiikirira buli omu. Mwebale ino okuwulira omulanga ogw'okuba ekitole n'okuba awalala. Ate era kyamukisa ino nti emikwano gyaife egibbiira etuuli ni mumwendamwenda bawanga lya Busoga nti tuli wano olwaleero kubanga buli muntu lwajja ng'akula abandi emikwano gigendeera kusobola kugyogeraku ayi gyona gisiima kubanga mu myaka 10 mirimu mingi egikoleibwa abantu ab'endawulo n'ebitongole nga bwotale ne gavumenti era twebaza gavumenti ya wagati olw'okutugemeraku n'emirimu kamaala gyekoze okuwanirira obwakyabazinga. Twebaza abazaire baife mu bitiibwa byaimwe babembakubye nti tiisobole kwogera mayina g'abantu ebiseera ebigiire olw'emirimu gye mutukozeemu olw'okutukuza obulungi olw'okutuwa amagezi n'okubaawo mu biseera eby'eisano n'ebitali byaisano. Lwaitwa Rebecca Kadaga olw'emirimu gyakoze mulamu obwangu emirimu gyakolere Busoga mu Uganda okutwaliza abalala. Nebaza cabinet ekwakyabazinga abalangira ab'ensikirano sipiika Busoga lukiiko n'abakiise be bamukuŋŋaanya n'abandi bonabona mungokyabazinga olw'emirimu egy'endawulo gye bagiire nga bakolera Busoga era nga bakaakola. Mwebale ino mwebalire irala. Twebaza organizing committee etegeeka omukolo guno yateeremu ebiseera empiya ebiduubo okugufuula okuba omunoku. Mwebale ino mwebalaku enswiso omukulu nyine bantu lwakubeebaza kwita lwakubeebaza emirimu gye mutweyungako okukolera Busoga nakubeebaza kuba mikwano gyaife n'okwongera okubeebaza projects gyendawulo demukoze era nga twabasuubiramu bingi. All right, DJ, we're now counting to 36. 1.